Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba sa'tamani ikilah ati ateh kulibi sambian neka iku tasda'u bisa karaten tayengen apa si hadhil qulub kama yasda'u kaya oleh karaten tayengen apa al hadidu wesi idza asabah arikalani ngenani hu ing al hadid apa sing ngenani al ma'u banyu. Qila den aturaken ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma niku napa jalauha utawi tomboe napa niku wau hadhil qulub, wa man iku napa jalauha utawi tomboe utawa pembersihe hadhil qulub. Qalah mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratu dzikril mauti suwiji ngakehaken eling nang mati, wa tilawatil qur'ani lan akeh maca al-Qur'an. Rawahu nyeritakan ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati daripada manusia dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Ditanya kepada Rasulullah, apa pembersihnya ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat tentang kematian dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Setiap atena orang nikah kemungkinan besar tayengen nayen. Bareng ni kemun nayen tak lancar. Maunya netok kerotoan. Paham? Sebagaimana beseh neka juga bisa tayeng, ate kusan juga bisa nayeng. Bener nayen apa nayeng? Hah? Nayen. Benih nayeng benih. Nayen nengki, jangan Madura. Moncan coba tayengen. Para pada bicacingan nengki. Besene kemudian kening aeng terus saya cap-capen aeng terus nayen tak nayen? Nayen. Atene ke bila pun orang kela maksiat terus atene ke juga bisa nayen. Todik nayen tak kira tajem. Gereji nayen tak kira tajem. Karena nayen ini kebanyakan gengseh. Enggi bersih sopaja elang nayenna. Cara namun teromongan nayena tapi apa? Pola gengseh enten, bade gengseh tibi. Bene gosok bi ramplas, bene putih kelaben sabun pencuci bene. Mon kelampi se kotor esasa bi sabun cuci, sabun wangi. Mon abe se kotor, sabun mandi. Obu kotor, sampo. Ate se kotor ni kebede tibi. Apa se pertama yang kita nikah? Zikrul maut, pebenya ngak ngengak. Kathratu zikril maut, soronya pebenya engak dekama mate. Lah orang mangken ni kayak ceritain bab materi tak takut.
Kebe anyanyi tak tako, kebe seeran tak tako, tambah deti sak joget. Joko tingkir mangan cuwet, eko kasan. Lawis mati bakale ruwet. Mak Joko tingkir jan gula. Joko tingkir tak nyaman orang raja. Santren Sunan Kalijogo pernah ngabdi ke Sunan Kudus. Orang hebat tu tak kewe nyanyian bapak tibik durapa. Bak poniman tah. Mosok kebein mainan kada jeri ya Joko tingkir je. Aja ada ajin dah. Nyaman kiai be tak pantas kebe sini kaengki. Cuma le kare kadung puna. Tak tahu karep keng karo laronero. Padahal ni nyaman orang mulje nika, pahlawan nika. Nyaman orang raja, ngabdi de ke Sunan Demak, nyantreh de ke Sunan Kalijogo. Tak kein mainan setia. Binyi banyanyi, bibu lempuan gini. Teti betul. Montro bersih dari tayeng nikah, dari nayen nikah. Soronya banyak engak ke mati. Hilang penyakit lah. Mun orang kuliwi sambian nikah mun engak soro engak ke materia tak menti. Beni obat si tak menti keng nayen saro gelu. Nggih. Kanjeng Nabi abri obat ponan. Wa ma jala'uha ya Rasulullah. Napa sekira setro agilap pa? Aku sampean kan karo megilap gigin malolo saya begilap. Kelambina agilap. Benge sa ngethirep agilap. Pepen agilap glowing. Muwanah ngethirep agilap. Tanah ngabuleng. Tak pada bi muwanah. Jela mua kebayan banyak dempula dia jia. Tehel gilap yepel benare sapoen benare. Arapa terima tak terwa gilap. Lebih perhatian dek teras sah dek bungkona. Ya cet pak gilap cetah bungkona. Tapi pernahkah kau menjenengan dia terus mengetir pak ateh megila pak ateh ni kah? Jarang. Lamun engak gareng mati ya paling untepan bedereng mati mon engak. Cadeng-cadeng mekol reng mati ya kerja. Mekol reng mati. Ya tunggu saya pekol guys. Nombari ya ben. Jaga magaga kayak ngabingir sengeran orang. Bodoh sing ngelating. Bede maca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah bede maca jiya mekol reng mati. Ole mak engak bal-bal. Mon bedereng mate karuan engak ada reng mate boleh. Mangkan sore banyak ngak dekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu aktsiru min dzikri hadimil ladzat badhadimil ladzat badadzal hadimil ladzat. Mun hadim nika ngerosak, mun hadim nika qati' nika mapeke. Soro banyak pereng si mapeke deka kenikmatan. Apa si mapeke kenikmatan? Mate. Mun apa jeung la tak engak, maca Quran la tak engak, bedereng mate re tak engak giya. Pas bila saya engak ka mate. Hajo odik 1000 tahun lagi. Sing kancana banyak saya mati lah. Tetangga nala banyak pisan nah cacaan alik reng tuan nah. Kuli sampean ni kalau muntak anak reng mati ya kompo ya reng mati. Kada dia tok lah mesti. Muntak bapak reng mati, anak no reng mati. Muntak kompo ya reng mati, ya piyon reng mati. Tidak anak reng mati kafir ya. Bapak lah mati. Bapak gula lah tak ada umur dia. Mbakula lah tak ada umur dia. Berarti komboy reng mati anan orang tengah dengi salep anan mati kada berarti bapak noreng mati.
Nadar macam lah mati agapi. Ha kata dunia kini ketunyam punan. Nah, makana suruh ngak ngingak. Suruh apa banyak? Bini karo sakone, suruh apa banyak? Apa tambahnya? Engki peneka kathratu dzikril maut, suruhnya mabanyak ingat dekah mati. Masya Allah. Mati nyaman. Siapa ngucap mati nyaman? Lu saya era odi ruwet. Mau mati tak ruwet. Wis saja ruwet. Senaki banyak, ki odi banyak orang ah. Senaki banyak. Mau mati ngaku tak tadi. Naki kapi je aku. Ada yang tak naki. فيقوم أصحاب المظالم قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فتقضى من حسناته حتى لا تبقى له حسنات. Senaki banyak. Oh tangah, sing ngerasain orang, secak mocain orang, sinokolon orang, sing ngalakndin orang, jaga kabeh pagi ning ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Aduh berat. Termuka selamat kula ben panjenengan. Amin Allahumma amin. Le ate saya selamat ni ka ate saya selalu ingat dak mate. Ate saya selamat, boleh ni boleh. Ate saya selamat, ate saya selalu ingat deka mate. Hati yang selamat adalah hati yang selalu mengingat tentang kematian. Wa ma ba'dal maut, dan sesuatu apa yang telah kematian. Dok remeneng kuburan, dok remaku neng hisapan, dok remaku neng mizan tempengan, dok remaku siratal mustaqim, dok remaku berat. Nek ates saya koja ates saya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Allah Ta'ala debu yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada barang saya selamat ning situng dina, ada sebisa selamat illa man atallaha, orang sebanyak anaan, orang sebanyak dunyana tak bisa memberikan keselamatan kejaba orang-orang sing ngedep dekang ngarasane pun Gusti Allah biqalbin salim, ngebate selamat. Apa maksudnya? Selamat dari sebarang, ngeki selamat dari penyakit, juga ate selamat, ate selalu ngak dekah mate. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, swarga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka akan ditampakkan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran, orang-orang selacot. Kita pelebu pakaton tok je lah takok. Orang mau nader, kita ngakan bedefutun arwah futun sate gule. Lemesen sambian arwah seekakan. Pokoknya nyaman. Nyetelak foto netok je lah seneng kakana. Sambian masuk ke hotel, kabit masuk sambian mejer beda buku-buku. Hari regane seberiyah, hari semalam seberiyah. Daki pelayanannya seperti ini pak, makanannya seperti ini pak. Congo satu hari satu malam berapa? 10 juta. Ngapa rasanya? Sambil lebih dalam. Kita masuk lah seneng. Sebenarnya juga orang si bakal masuk ke neraka. Epakaton bi Gusti Allah esena neraka. Epakaton bi Gusti Allah seksa. Maka kan ekatona kitok jelas sosal. Ki ekatona kitok jelas sosal pun. Pada polisi meke maling tangkap di polisi. Kita yokom king karo pasal la bedo roh penjara na ben. 5 tahun bener-bener dalam. Pasal sekian, hukuman sekian, maksimal sekian, roh tempat.
Kita tanya akibi polisi jelaan tanjaan gemme. Saking dari takon. Pas pakuak-waku mun saatanya Guste Allah. Nah, paham iki? Oleh karena gak dinto. Pekut sekut ngengak nikah. Mun orang cuma mate beden. Orang mun mate beden, apesa cuma bareng beden nikah. Orang mun mate biasa nikah. Empon pesabi beden, pesabi anak, pesabi bine, pesabi laki. Mungkin sebine alake boleh, mungkin selake abine boleh. Kadang mapanan bi semate. Gente bi pangeran. Engki napa engki? Radinan bi semate, gondengan burung semate. Mun karo ape sabeden, abek semate, ki punya tunggal. Keng mola ate semate, bene cuma ape sabi beden, ape sabi akhirat. Inna mautal jasadi, sesungguhnya mati daripada jasad, yaqta'ul mar'a 'anid dunya, bisa memutuskan seseorang 'anid dunya, daripada kehidupan dunia. Orang mau mati cuma terputus kehidupannya atas dunia. Wa amma mautul qalbi, adapun orang semate atena fayaqta'uhu 'anid dunya wal akhirah, bukan hanya sekedar berpisah daripada dunia, tapi apesa kelaban urusan akhir. Letak takut boleh ke akhirat orang semate atena ini. Ke neraka tak takut, ke surga tak tero, ke kuburan tak takut, ke hisapan tak takut, ke mungkar nakir tak kebetir. Orang mau mati napa? Ate. Keng ada orang nangis nggak nikah. Nangisin mati ate jadi ada. Oh beda orang nyelabet, Arabnya nyelabet. Mati ate na beda. Demayu au menora rombongan. Dema ada pajaran timur, beda apa? Beda yang mati. Siapa? Mati Athena. Iya nyelabot kabir cok mati kabir Athena. Benar nyelabot sampeyan tak ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan bin fulan mati Athena. Beda sentar. Pada mati nah. Lah pada jerenggong ngajiana. Enggi. Keng ada orang berbela sungkawa, ada orang sosa, ada orang nangis. Padahal mate na ate, ane ke lebih raja tenimbang mate na abe. Terputus daripada urusan dunia orang mati badan, tapi mun mati ate, putus hubungan bi Gusti Allah, putus hubungan bi akhirat, putus hubungan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya La ilaha illallah, tak susah ada urusan akhirat. Harus susah saya kan. Susah saya kelili ili kebeli ya. Tak susah amal terima ta tolak ta. Paham ini? Kan ada cak patenya banyak sebelah masam-masan. Dengan kui karet sambian lah. Pening kebe gulu ngobu nyaman jelakin tak mulai lempetat beda ya dari di mana? Tak leh mulai. Tak usah gelengan emas lah. Tua. Paham ini? Pertama ate sekaratan gele, ate senayen gele, tambahnya pertama membanyak ngak deka ate. Insyaallah banyak akibat orang mati hati nikah. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah debu, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu wa man mata qalbuhu dakhala an-nar. Sayyidina Ali adabu man kathura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicaranya, orang sebanyak bentana. Kathura khata'uhu, maka orang tadi itu akan banyak kesalahannya. Orang sebanyak omongnya banyak salahnya.
Wa man kathura khata'uhu qalla haya'uhu, dan barang siapa yang banyak kesalahannya maka akan sedikit rasa malunya. Orang sebanyak kesalahan sekone todus tandi rasa todus. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, sapan orang barang siapa yang sedikit rasa malunya maka akan sedikit rasa waroknya, sifat waroknya. Orang mun sekonek to dusa sekonek warok, tak ngurus kakanan, tak ngurus pakaian pokon kakanan, halal haram tak urus. Apa tadi rasa todus. Waman qalla wara'uhu mata galbuhu, orang setandi sifat warok maka mati atena. Berarti orang tak ngereken dak apa se deer, apa se yenom, apa se yang kui, berarti orang ria mate atena. Masya Allah. Waman mata galbuhu, barang siapa yang telah mati hatinya, dakhalan nar, maka orang tadi itu akan masuk ke dalam neraka. Orang si mate atena bakal masuk ke dalam neraka. Dia atene ke sampai ke akhirat atene ke. Ya, sampai ke alam akhirat. Termuka pada selamat. Terakhir, si nomor 2, bereng sema elang deka karatan otabenayeng. Si nomor 2 yang kipaneka watila watil Quran, memperbanyak maca Al-Quran. Tahun yang sambian dimaca Quran apa nje? Aja lah tak patah ngetela mater lah. Belerengan Gus. Kula nyongok Quran ne kape campe, baca Quran mangken tak pada bi Quran bila. Quran na sa kelero. Mun gulon Quran jura jelas mangken ni gini pe campe. Haro kata teh temu. Beni haro kata mata na buler. Nangkui kacamata kontol kambing ro taum ya. Sebunter ro. Kita pras tekinangan, ki korang jelas. Ki kurang doy colek be matan. Al-Qur'an ni ke bisa teti tambena ateh syifaul lima fis sudur. Al-Qur'an ni ke bekal teti tampekan kui penyakit sebede dalam dada, yakni penyakit lemun Al-Qur'an tak teti tampe, engak kamate tak engak tak teti tampe. Bene Qur'an saya tak mati, bene Kanjeng Nabi saya kelero meri tampe. Atena sara kelu nayena banyak kelu. Lu kebenaran kening aing. Engki na engki. Mula nayen gampang potong sia nayen. Gampang pegek reng nayen. Rantai nayen pegek, agir nayen merotoleh. Ate mula nayen, wis agak saya ketako. Sobong saya ketako pun aja pangeran laban kok. Karo reng tua. Karo guru sampean ngetela ke Quran kina hah keng tak mau masih ngetela baca tikal masih saare selemper niat ngelangaki penyakita kula tak paham kula tahu saya paham lah bifahmin au biduni fahmin sampean paham atau tak paham tetap jadi tampen kan. Beda dokter ngocak hari enom telo kaleh semerah biru koneng sebelum makan sesudah makan ini sebelum tidur tak tahu sampean deh apa nyaman obat tak tahu pokoknya ro ontan masuk atanya sampean ke dokter apa mek sebelum makan apa mek sebelum tidur sampean berarti percaya deh dok. Lah Kanjeng Nabi sak debu ni sampean paham tak paham ngerti tak ngerti can dokter ateh Pasera Kanjeng Nabi tabibi obat ateh dokter ateh Kanjeng Nabi apa jangan Kanjeng Nabi obat beda dua seroba banyak ngak ke mate seroba banyak baca Al-Quran sampean paham tak paham baca Quran jelas apa boleh paham tak paham rela bisa jadi tambahna insyaallah banyak keterangan ini kesaungkuna termuka titik ilmu semanfaat barakah engki matur muga kula panjenengan dadi orang-orang saya takut dak Gusti Allah
Cuwaki dari perbuatan-perbuatan si melanggar keperaturan Gusti Allah. Mentur muka nasihat nika manfaat ke kaulah, manfaat ke panjenengan setuju. Pola manfaat ada orang-orang sing ngidingaki, manfaat orang sejauh dan kadang ngalak manfaat dan kadang sesemak tak ngalak manfaat. Sekalipun mata ngegena kopi ngegena ngeding, tetapi mau Gusti Allah tak beri hidayah, tetap tak bakal takut ke Gusti Allah. Mentur muka si datang kapi nika. Ate itu yakin ate si odi, itu yakin ate si selamat, qalbun salim, coba dari ate si mate. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Permintaan surah Fatihah Pak Marluki, Bu Surti, Pak Sahri, Hilatul Karimah, Sanali, Fathur Razi, Nuril Misbah, Khadijah. Adanya mana manterna peserta niat maksud bantu cune pegempang tining Gusti Allah. Marhum Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Pak Fausin ben ahli kubur. Ada tolesna, ada tolesna setel jereng sepo, set ada umur matermu kepada sepora atu sana. Nah pasti maksud bantu cuan kaul manjenengan hajat dunia hajat akhirat pegempang tining Gusti Allah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.